bukaza, ariko ngo washize impumbu yibagirwa icyabiruka. Nuko twarababonye benshi, hari amakoraniro nagiye nsura tugakora imyiherero, nkanababwira ariko ntabwo mukora gusenga ngo mugume mu bukene. Ntabwo Imana dusenga ari Imana y'ubukene. Ibintu dutuze byose ni ibyande n'iby'Imana, ngo isi n'ibiriho byose niko Zaburi tubwira ngo ni iby'Uhoraho. Rero Imana dusenga ikize kuri byose, n'ibindi bikizeho, n'ibindi irabitanga. Ariko abantu benshi iyo bamaze gukira bibagirwa iki? Bibagirwa Imana. Bibagirwa Imana. Bibagirwa Imana. Imihibikano y'isi, kutabona igihe cyo gusenga. Dufite iminsi 6 yo gukora n'uwa 7 wo kugira gute gusenga, ariko ntibisabuza kubona abantu musenga na bamwe igihe cy'imvura cyageze, umunsi wo gusenga bagasigara bari guhinga, ngo bari gutanguranwa n'iki? Bari gutanguranwa gutera imbuto bagahinga, ariko si bahinga kuko iminsi 6 yababanye mike kugira ngo bahinge ku munsi wo gusenga. Rero abantu b'uyu munsi dufite ibibazo byinshi, abakire n'abakene, kuko icyambere ni imihibikano. Muri rangingo icyambere n'imihibikano byose birajyana n'iby'isi, ubukungu n'amara. Imihibikano abakene n'abakire bagize gute? Bayihuriraho. Imihibikano bayihuriraho, kuburira Imana umwanya mu buzima bwawe. Ngo reka sinjya mbona akanya ko gusenga, ubona kikize, ubona kaheze, kugira akazi kenshi, ngo urumva ngo nkora, ngo ndazinduka, ngo tugera kuri iyi saha, ngo tugataha kuri iyi saha, ngo nagera mu rugo ugakora n'ibi. ngo sinjya mbona umwanya wo kugira gute ngo gusenga. Nyamara ubura umwanya wo gusenga uragowe, ugize gute? Kubera icyo ubona akandi kanya akariko kose bari gukabura umwanya wo kugira gute wo gusenga. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'imihibikano idukuramo iki? Ijambo ry'Imana. Kandi imihibikano ubwo idukuye mu ijambo ry'Imana inadutesheje ibyishimo. Hari abantu bafite ibintu ariko babuze iki? Ibyishimo, kubera guhibikana. Kubera guhibikana abantu bagera no ku bukire bakabura iki? Ibyishimo. Akaba afite imodoka, amatagisi, za rukururana, ariko atagira iki? Ibyishimo. Agahora rota yikangura, ubaye iki? Imodoka irahirima. Akarota imodoka yahirimye, agakanguka ntasinzire neza, kubera imihibikano y'iki? Imihibikano y'isi. Ntasinzira neza, ntagira ibyishimo. Mwahura akavuga ati sura wiki, ati ndanywa amazi. Mubona abakire benshi bari kunywa iki? Mugira zibona uguha, mugira zibona ukubera iki? Imihibikano iba yaratwitse igifu, yaratwitse umwijima, yaratwitse umutima. Imihibikano ikaba idashobora gutuma yanywa akabyeri. Reka da, muganga yamubujije kugira gute? Kunywa byeri. Muganga yamubujije kunywa ibintu birimo iki? Amasukari. Muganga yamubujije kurya inyama. Muganga yamubujije kurya ibiryo birimo iki? Birimo amavuta. Kubera iki? Imihibikano. Imihibikano yagiza mu nda, yagiza byinshi mu nda, abantu bakazagira ibintu batagishoboye kwishima muri ibyo bintu. Wabwira turanywa iki? Ati ndanywa amazi. Ati turanywa amazi koko? Ati ndanywa amazi. Wa muntu we nyihorere, ndanywa amazi. Ubundi rero akirira ibiboga bitogosheje, bya bindi abantu b'abakene barya bakabirya bimamyita
ni isogi n'isogo ni nyabutongo na kakawunga nibyo asigaranye. Nibyo agize gute? Nibyo asigaranye, nibyo asigaranye. Ariko ntabwo abihisemo, ahubwo ubuzima nibwo bwagize gute? Kabimuhitiyemo kubera imihihibikano. Ntabwo imihihibikano idutandukanya n'Imana gusa, ahubwo imihihibikano inaratwangiza. Hari indwara nyinshi zituruka ku mihihibikano. Ijambo ry'Imana ritwereka ko tudashobora kunezerwa tutari kumwe n'Imana. Shaka akanya mu buzima bwawe ukabonera Imana. Kwihibikana ntacyo bizakugezaho. Igihe kimwe kizagera nutangira kuvuga ngo ugiye kwishima, ube nka wa mukungu kibura kirabwenge. Waravuze ati mfite ibigega ntibitongeye kubyagura, ubundi nsarure ibintu byanjye birye nezerwe. Ariko ngo yumva ijwi rimubwira ngo iminsi yawe yo kubaho igize gute? Irarangiye, irarangiye. Rero ntukabe wa mukungu kibura wibikana ku buryo ugira nawe kubura akanya ko gusenga. Uri kubura byinshi, nta byishimo uzagira utari kumwe n'Imana. Abakire rero bakagira n'akandi gashuko k'ubwirasi. Abakire bakunda kugira igishuko cy'ubwirasi. Ngo hari umukire wavuga ngo ariko njye n'Imana, ngo abakene twabaho iki? Njye n'Imana, ngo abakene twagize gute? Ngo twabaho iki? Twabaho iki? Ubwo nibyo babyita iki? Ubwirasi. Babyita ubwibone, babyita kwikuza. Nyamara uwikuza wese azagera gute? Azacishwa bugufi. Umuntu utangiye kuvuga ngo arakize, ngo mbese we n'Imana babonye icyo abakene, ubwo nyine igisigaye ni uguhananduka. Kuko arimo kwikuza, arimo kwishyira hejuru. Abishyira hejuru bazacishwa bugufi, bazacishwa bugufi, bazacishwa bugufi. Abo bakandagira abakene, akabona ahantu heza, hari ufite akarima wenda ku muhanda, ati nshaka kwashyira inzu, ndaguhangahe? Niwanga ko ahubaka, azahubaka ku neza cyangwa ku nabi. Yanakwica ariko agatwara ibintu byawe. Hari ubugome bw'abakire. Twahoze tuvuga ubwibone bw'abakire, ariko habaho n'ubugome bw'abakire. Baragukandagiza iki? Ifaranga. Baragukandagiza ifaranga, baragufungisha ifaranga, baragucirisha ifaranga, akaguciraho ntacyo umutwaye. Ngo ndakugonga, ngo leta izishyura. Ushobora kukugonga ari agisida, ariko kukugonga bishaka ngo leta izishyura. Nta cyamuhangara. Ariko igihe kimwe kiragera agahananduka. Twese tuzahurira mu kantu k'intuzi. Kakoboka ni kangahe kuri kangahe? Twese tuzahurira aho ngaho. Nawe ariko zaherekezwa n'iki? Aba ni abakire b'isi. Hari n'abakire bakirira mu butungane, bakirira mu butagatifu, bagafasha abakene, bagafasha imfubyi, bagafasha abapfakazi, bagasenga. Akavuga ati njyewe nubwo mfite imodoka, mfite amazu, bizinesi hirya no hino mu gihugu, ariko njyewe ku munsi uyu n'uyu ngomba gusenga. Abo barahirwa, batatwawe n'iby'isi. Abo ngabo bakomeje gutungwa n'ijambo ry'Imana. Abo ngabo bari mu mutsindo w'Imana, kuko batashoboye kuganzwa n'iby'isi, kuko bataganjijwe n'ubukire ngo babuvane mu bwirasi, babuvane mu bugome, ahubwo bakabuvana no kubona ibintu bishobora gutuma bafasha abandi gusingiza Imana. Abo barahirwa.
rero ngo n'ubukire bushobora gutuma ijambo ry'Imana rituvamo ngo ndetse n'amaraha ariko hari n'abantu bavuga ngo ku cyumweru ngo ntibarajya gusenga ngo ni umunsi wa siporo, bagakora siporo, barangiza gukora siporo bakoga, barangiza koga bakarya, barangiza kurya bagatembera. Ibyo ni amaraha, nta kanya babonera Imana. Kubera iki? Amaraha. Akoze kukitajya gusenga, warega ngo ngiye ngiye gusenga ngo ndi muri siporo. Muri siporo siporo nyine izatunga umubiri wawe ariko ntabwo izatunga roho yawe, kandi nujya mu cyobo ntabwo uzahura n'Imana. Amaraha ngo nayo yibagiza abantu iki? Ijambo ry'Imana. Iyo umaze gutsinda ibi bigeragezo, iyo umaze gutsinda ikigeragezo cya Sekibi, umaze kubohoka kuri Sekibi, iyo umaze gutsinda ikigeragezo cy'ibibazo by'ubuzima, cy'akababaro k'ubuzima, ugatsinda ikigeragezo cyo gushakisha ibintu, ugatsinda ikigeragezo cy'imihebekano y'ibyaha kuri iyi si, ngo ugenda wemye ngo wera imbuto. Ugira gute? Wera imbuto. Izo mbuto turazizi. Ugira urukundo, imbuto y'urukundo. Ya kabiri, uhorana ibyishimo, ugira amahoro, ugira ubuntu. Izo ni imbuto. Nicyo ijambo ry'Imana ryasorejeho. ngo bameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza, n'abumva ijambo ry'Imana bakaryakira n'umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora kwabo. ngo babikesha iki? ngo babikesha ijwi ryanyu ndarikeneye. ngo babikesha ubudacogora. Sekibi yarabateye ntibacogora. Ibibazo by'ubuzima, ibigeragezo, agahinda n'ishavu ntibacogora. Imihibikano y'isi ntiyabacogoza. Bamaze no gutunga, batunganiwe ntibacogora. Ndabifuriza kutagira gute? Kudacogora. Bwira mugenzi wawe uti ngusabiye ingabire y'ubudacogora. Usabiye ingabire y'ubudacogora. Usabiye ingabire y'ubudacogora. Hahirwa ngo bihangane kugeza ku ndunduro, ngo nibo bazambara ikamba, kuko batacogoye. Bazihangana kugeza ku ndunduro kuko batagize gute? Batacogoye. ngo bera imbuto. ngo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo uko igihe kigeze. ngo amababi yacu ntagira gute? ngo ntiyigera arabirana. amababi yacu ntiyigera arabirana. ngo udacogora muri ubu buzima, udacogora gutungwa n'ijambo ry'Imana, ngo umeze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, ngo uzajya wera imbuto uko igihe kigeze gute? Kigeze. nk'amababi yawe ntazigera arabirana. naho ibigeragezo byagutera ntibizagutsinda, kuko wibitseho urukingo rwitwa ubudacogora. Ntugacogoze ikibi yagutera ariko ntikagucogoze. Ibigeragezo by'ubuzima byaza ariko ntibikagire gute? Bikagucogoze. gushaka iby'isi wabishaka ariko ntugacogore ku ijambo ry'Imana, ntugacogore ku isengesho, niho uzera imbuto nyinshi. Amen. Iyi nyigisho ya Yesu yabaye ndende, none umenya nanjye nayigize ndende, ariko ndagira ngo ijambo ry'Imana riture mu mitima yanyu kugira ngo mube mu budacogora. Amen. Dushimiye Imana rero idukiza ikatubohora. ijambo twumvishe Nyagasani ritubohore. ijambo twumvise Nyagasani ridukize.
ijambo twumvise nyagasani riduhumurize, ijambo twumvise niritubere igisubizo cy'ibibazo twakuzaniye uyu munsi, ubaho gategeka iteka ryose. Amen. Muhaguruke duhamye kwemera kwacu. Ni ibihe bikomeye, ibyo bihe ni ibihe bibi, ni ibihe by'agahinda, ni ibihe by'ishavu, ni ibihe by'umubabaro. Ibyo bihe byitondere, ni ibihe bishobora kugutandukanya n'iki n'Imana. Ibyo bihe byitondemo, ni ibihe bikomeye. Ngo rero ngo iyo ngo hari igihe ijambo ry'Imana rigumana nawe mu mutima wawe, ugataha uvuga uti ijambo ry'Imana ryamfashije, ijambo ry'Imana ndikomeyeho, ngomba kurishyira mu bikorwa. Ngo ariko ibyago byaza, ibihe by'amage, ibihe by'amakuba byaza, ngo rya jambo rikaburizwamo, rya jambo ukagira gute, ukaryibagirwa. Ibyago bikakugusha hasi, ibyago bikagutembagaza, ijambo ry'Imana rikabura. Bakavuga batari kuriya ni wa muntu wasengaga, kuri wa muntu uko yasengaga byagenze bite? Ati Yesu namurambitse hasi, ivanjiri nagize gute, nayirambitse hasi, byagenze gute? Bene abo bahuye n'ibyo bibazo bakunda kwibaza ngo, bakunda kuvuga amagambo bavugishijwe, nabyita kuvugishwa, ngo Imana yagize gute, yarantereranye. Muzumva abantu bari kuvuga ngo Imana yagize gute, ngo yarantereranye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko yahuye n'ibigeragezo bikamukubita hasi, ijambo yumvishe rikaburizwamo. Imana yarantereranye, ngo Imana n'inkunda. Uzamenye ko yahuye n'ibigeragezo bikamukuramo rya jambo yumvise. Nyamara ijambo wumvise niryo rigomba no kugukiza muri ibyo bigeragezo. Ariko none ibigeragezo byakuzibya amatwi, byaguhisha amaso, byakuwundikiye, bituma udashobora gukizwa na rya jambo. Ijambo rikugumyemo niryo rizagukiza. Ibyo bigeragezo birahari. Hari ibigeragezo by'ubukene. Ubu hari ababyeyi babuze amafaranga yo kurihira abana babo minerivare, bakababara ariko bakagira ishavu, bakavuga bati ariko abana banjye bazabaho gute? Abana bishwe n'inzara, umubyeyi ahita agira gute, ahita ababara. Hari ibibazo by'ubukene, kubura akazi. Nyamara ibyo byose ntibizagutesha ijambo ry'Imana, kuko umukiro wawe uri mu ijambo ry'iki ry'Imana. Ubukene burababaza, ariko ntibukaguteshe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana impamvu ari ngombwa, ririmo isezerano, ririmo isezerano kutaremewe gukena, kutaremewe kubaho nabi, ko na nyuma ya zero Imana ize gute, Imana irakora. Na nyuma ya zero Imana irakora. Kuyiringira no hari igisubizo. Wigushwa n'ubukene ufite uyu munsi, kuko gifite amaguru n'amaboko, kuko igihe cyose gifite umutwe muzima n'amaboko mazima, n'amaguru mazima n'umutima muzima, ushobora kuva aho uri ugatera intambwe igukura muri ubwo bukene, kuko na nyuma ya zero Imana igize gute, Imana irakora. Hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'uburwayi. Kristo Yesu akuzwe. Hari ibibazo by'uburwayi. Hari uburwayi ukirira ku bitaro, ariko ukabura n'amafaranga yo kugura imiti, ukabura amafaranga yo kugura imiti, ukavuga uti nzabaho gute? Hari n'igihe rero ujya ku bitaro ukagura imiti, ariko imiti ikanga kugira gute, kugukiza. Ukiheba uti narivuje, nanywaye imiti ya hehe na hehe, ibitaro byo mu Rwanda, ibyo mu Buganda, ibyo muri, ntibikaguteshe kuzirikana ijambo ry'Imana, kuko niho hari iki, hari umukiro, niho harimo guhumurizwa. Mu ijambo ry'Imana harimo gukomezwa, mu ijambo ry'Imana harimo guterwa imbaraga, kabone n'ubwo waba uri mu byago,
wicika intege, komera, wikwibagirwa ijambo wabwiwe wumvise, ko Imana iri kumwe nawe, ko Imana igukunda, ko Imana ari rukundo. Rero hari izo ndwara tumaze kuvuga, hari ibyo byago mu buzima, ibyo byago mu buzima, kugupfusha babyeyi muri hano, ndagira ngo ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ribakomeze. Hari igihe ababyeyi babyara bapfusha, uwa mbere agapfa afite imyaka 2, uwa kabiri agapfa afite 3, uwa gatatu agapfa afite 10, umubyeyi akiheba akavuga ati ariko Mana, ko abandi babyara bagakuza, kuki njye byara singuze, nakoze iki, navumwe nande, akajya kure. Ariko ijambo ry'Imana riraguhumuriza ngo ibyo ngibyo si Imana ibikora, ariko igihe uzahura n'Imana byose bizagira gute, bizakemuka. Ariko hari n'uvuga ati niyo namubyara agapfa mubonye nahumurizwa, kubera ko yabuze amahirwe yo kubyara, ntazi uko basama, ntazi uko bigenda mu nda, kandi ari umugore, akavuga ati ariko Mana, niyo namubyara agapfa, ndashaka kubyara, ndashaka kugira gute, ndashaka kubyara. Wivuga ngo niyo nabyara agapfa, ahubwo uvuga uti ndashaka kubyara ngaheka umwana akabaho. Hari amasengesho mabi tuvuga ngo niyo namusama akavamo, ariko namusamye. Oya, se nk'ubwo uvuze iki mu by'ukuri? Mu by'ukuri uvuze iki? Ntacyo uvuze, kandi bikubaye agahinda kakwica. Uvuga ikintu kizima, ubwira Imana uti keneye kubona umwana, keneye gusama, ndi umugore wandemye, ndi umugore wandemeye rero gusama, wandemeye kubyara, ndashaka kubyara, ndashaka guheka, uwo nibyare, ndashaka kubona umwana, uzamumoka ukabivuga neza. Ariko uzi kumva umubyeyi kuvuga ngo niyo namusama akamubyara agapfa, ariko nkareba uko asa, umusenze nabi. Ariko ko kuvugishwa ni agahinda, ni ishavu, ni akababaro. Ngo rero mu kababaro kibagize ijambo ry'Imana. Wewe wababaye igihe kirekire, ijambo ry'uyu munsi rirakubwira ngo komera ku ijambo ry'Imana, komera ku isezerano. Ibyo Imana yasezeranyije abari bafite ikibazo nk'icyawe muri Bibiliya, nawe isezerano bagize nawe ni iryawe, ugomba kuryakira nk'iryawe. Rero ibyo bibazo byo mu buzima twita ibigeragezo, ubwo burwayi budakira, abantu bamaranye igihe, hari n'ubwo ujya kwifuza ku bitaro bakakubwira bati turi kubona uri muzima, ariko ugataha wandaruta uko ngiye no gupfa, kuki batabona ko urwaye, nyamara ibyuma ntibibona iyo ndwara urwaye, ukiheba, ukigunga. Nyagasani nawe aragize gute, araguhumuriza. Komezwa n'iri jambo, ngo na nyuma ya zeru Imana igize gute, irakora. Na nyuma ya zeru Imana irakora. Hari ibibazo biriho, ndashaka kubwira abagabo n'abagore uyu munsi ijambo. Abagabo bashyira urutoki hejuru, abagabo mushyira urutoki hejuru, Kristo Yesu akuzwe. Abagore namwe mushyira urutoki hejuru, Kristo Yesu akuzwe. Hari ibibazo abagabo n'abagore bafite uyu munsi, ibibazo bita gucana inyuma. Hari umupasiteri wiyahuye muri iyi minsi, hashize iminsi 2 yiyahuye, yababaje abantu benshi. Ngo yabonye umugore wamuca inyuma, ngo nuko agira gute, wariyahura. Wagira gute, wariyahura. Nta muntu n'umwe dukwiye gucira iki urubanza, habe na busa, habe na busa. Ariko icyo kibazo nabonye n'umusaza w'imyaka 70, n'umukecuru w'imyaka 67, nabo ngo bari kugira gute, bari gucanira umusaza. Narabonye mu rubanza
aransetsa none umukecuru akavuga ati dore mfite imyaka 70 ubu koko naguca inyuma gute ariko seki bituma abantu batizerana ngo bari gucana inyuma seki umukecuru numvise mbabaye umukecuru w'imyaka 70 ntabwo ngo umusaza ntashobora kumwemerera kugira ngo ute kujya no gusenga ntashobora kumwemerera kujya no gusenga ngo bagiye kugira ngo ute bagiye kumuca iyo ndwara ni mu mitwe y'abagabo n'abagore ako kadayimoni kakubwira ngo umugore wawe aguca inyuma umugabo wawe aguca inyuma ako kadayimoni ukarebe abadayimoni ni kabi murasazanye musazanye ataguca inyuma urakuye kuguca inyuma ku myaka 70 guca inyuma ku myaka 60 ubwo rero reka mbabwire rwose reka mbabwire kuri icyo kibazo gishegesha ingo nyinshi uyu munsi umugabo yataha umugore akirukira muri telefone ngo ari gushaka ibimenyetso nk'uko umugabo wamugize gute wamuca inyuma ngo ari gushakamo iki ibimenyetso muri telefone wa mugabo we wa mugore we n'umugore nuko umugabo akajya gushaka wamereza telefone yawe akayimuhereza wari gushakamo ibimenyetso by'iki cy'uko amuca inyuma ukagira imana iyi sekibi niyo gufuha hariya sekibi yitwa gufuha none ikabwira umugabo ngo umugore wawe aguca inyuma ikabwira umugore ngo umugabo wawe wagize gute ngo aguca inyuma agahinda kakica hari ingo nyinshi ziri mu gahinda bishingiye kuri iyo ngingo bidashingiye ku bukene bidashingiye ku burwayi bishingiye ku makimbirane ateye gutyo umugore ntiyajya mu misango ngo bagiye guca inyuma umugabo yaba ageze mu rugo saa moya ngo wahoze urugo rukaba rurahiye wahoze hari abagabo batishimye n'abagore batishimye kubera gukekana guca inyuma ingo zifite agahinda kubera dayimoni iteye gutyo dayimoni yo gufuha dayimoni yo gukekana dayimoni yo kutizerana hari ingo zifite agahinda gateye gutyo bagafata rero ibyemezo bihabanye n'urukundo rw'Imana bihabanye n'urukundo rwa kivandimwe kubera agahinda ibigeragezo ngo bitwibagize ijambo maze na wa wundi waryumvise akarikomeraho ibigeragezo byaza akagira gute agafata ibyemezo bibi nko kwiyahura yaba atiyahuye ukumva ngo yishe umugore we ngo yishe umugabo we ngo amujijije iki ngo kumuca hari n'uwica umugabo we yarangiza akiyica yakwica umugore we nawe yarangiza akagira gute akiyica n'agahinda bibagira ijambo ry'Imana ryibagiranye abantu bafata ibyemezo bidakwiye abantu bafite ibyo bibazo baje muri isengesho Nyagasani ababohore kuri iyo mico bihera ku kutizerana bihera ku gufuha gukabije bihera ku gukekana bikagenda bikura bikazahinduka umwaka mu rugo abantu bakaba mu muriro utagize gute utazima rero ngo ibyo bibagize ijambo mu bihe by'amakuba nkaza gusanga mu bihe by'amahane nzaza kwirukira
by'amage, muri ibyo bihe by'amakuba, muri ibyo bihe by'akababa, nzaza ngusanga, nzaza ngira gute, nzaza ngusanga muri ibihe by'amage, muri ibihe by'amakuba. Sanga Nyagasani, sanga Nyagasani, uramusanga mu kiliziya, uramusanga mu sengesho, uramusanga mu misa, ariko uramusanga ari umuvandimwe. Reba umuvandimwe wakwizera, umusangiza ibibazo ufite, umusangiza agahinda ufite. Hano twakira abantu buri wa gatanu kugira ngo abantu baze basange Yesu, bavuga agahinda kabo, bavuga ishavu ryabo, tubafashe gusenga. Ariko wowe gufata ibyemezo bihubukiwe, ibyemezo byo kwiyahura, ibyemezo byo kwica abandi, ibyemezo byo gutabana, byo guta urugo, ugasanga abantu bafashe ibyemezo bibi bya sekibi, kubera ko bananiwe gukora ikintu kimwe. Muri ibyo bihe by'amakuba, muri ibyo bihe by'amage, ngo nzaza ngusanga. Nguzansubiza iki? Nguzansubiza ubuyanja, nguzansubiza imbaraga, ngo maze ngira iki? Shira agahinda. N'ubwo agahinda ufite, barabeshye ngo ntawe ugashira, nyamara karashira. Ntawe ugashira waje hano si ijambo ry'Imana ry'umusabwa ngo karashira. Uzansubiza ubuyanja n'imbaraga, nsubiza ubuyanja n'imbaraga, uzantera ubutwari, maze nshira agahinda, maze ushira agahinda. Karashira. Hari umunyeshuri twiganaga witwa ntawe ugashira, ariko karashize. Tujya duhurira mu Ruhengeri, yari umukobwa witwa ntawe ugashira. Karashize, yashatse umugabo mwiza, bacuruza mu mujyi, bafite amazu, bafite imodoka. Karashize. Iyo uhuye na Yesu agahinda kagira gute? Nimuheze amashyi. Maze nshira agahinda, ngira iki? Ngira amahoro, ngire amahoro. Amen. Rero icya gatatu twabonye kidutandukanya na Yesu, kikatwibagiza ijambo rikiza rihumuriza, ngo ni imibikano y'isi, ubukungu n'amaraha. Reka turebe, tubyite ubukire. Ngo bavuga ngo kira, hari umugani baca nibagiwe ariko ndawibuka. Harya ngo wibagiwe kimwe ukansa ngo ageraho gute? Uwashize impumu yibagirwa. Uwashize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Reka rero mbabwire, umuntu agasenga, umuntu arasenga.